Wasya wa Muimi. Mwana muziki amane mutongo TV ngwatane ya mukamba kalivunde ni wakilungu cha Wasya wa Muimi neta wa Steven Mwema na mudhanyane wa umunde neta atembea kwa Muimi munene okubundise sendo sio ndeyo wa Uimi wa Nguku kuoneka seveka mali wane wote na constituency ni Makueni county ni Makueni na ende ni Muimi wethetwe ayosa matumbi ilaita incubation kumeki ya kumali kithia magezo tu kama suya keka kindoketo brooding akamaya magezo sia mageza koleza matumbe asio akata matumbe asio akasio kakali kithiengi akatana masia Nguku akataingu kumbene sendo sio ndene setu that tunene ya muthanyane wa umunde kalivunde ni wakilu watinda natinda nesa nona no kunete uya munene no kunete uya mwingi we walikile ndene wa nimende nimeno ya Nguku na medikile kuma mwaka wangi lile kumya Mwanza mwai wa Mwanza so before like Uimi wa Nguku pesi ndo inge wa tata kwema nina atatie ni maya mboka na ni maya mboka na tata ina mbesa kuliko Uimi wa Nguku nindatete ni mesu ni waimie wa faili kana peke nina emie lakini weza kwithia zina mahitaji maingi ta ndawa na ndawa nisie kwema wako na weza kwithia nisie kwema no utaendie kwa ndawa Tanzania nikenthi wo kwate nyanya ese ndo so kwata kemo waile ima no ko kila mana wa compare you Uimi wa Nguku Uimi wa mboka usio wa kwitha na Nguku pandu ba mboka nicho usio wa kwitha na Nguku bandu ba mboka ni kwitha wa Nguku yana mituki ikaunenga mbesa mituki lakini mboka no ngina uenda wa ubube no abuba itina wezo kwato bathei na wathi soko yithi ya mboka ni balukile lakini Nguku ibinda yonthe thi baluka ithasa yonthe yo na mbesa bai mabinda wewe ana masia soko no tanduku tiko sio Nguku bai soko nduku Nguku ni soko ethuka waithia Nguku imwe ila ya kulekelia kiloi okay na kwa hizo ndubinge na sia na moi kama mea wa yotona kuema pe kitumi wa za kwa hiyo Nguku timbo kuo ngombe sia ya Nguku specifically kila cha tumia za kwa Nguku specifically ni kwithiwa nye kuma ni munini na ithia Nguku siakwa musie katika atwezi ana sionthe no cio cia bita una ikuo kwa Nguku na nezo bikia kwitha na interest ya kuthi kusomea Nguku na nathi kusomea Nguku Kiambu na somea Nguku miaka 3 ondithi ngisioka ingi ni manye yo Nguku ikawata nundu neiwe nditonda kwithia Nguku ndasomete kwebindani thi nundu Nguku sikita kusanzo sikita tila Nguku siale kawa tikeki ya kiluma kana tikeki ya muwai Nguku no ngina uthi process ya kusanza nigetha gacwiku kuma ke kanini ukasiane na mawau ila ni nzanzo na ila wagasiane na mawau Nguku icu ndicioka ukuthinya ibinda ya kuyana nigetha wayana ukwate mbesa na nye kuma kaswine Nguku thi mbesa kuma kaswine nundu ka muthenya omwe ni silingi yana yemwe icu ti mbesa kaendea une ndikata yana yemwe unene kata 110 nisio genge kiane one keso because lingi maneli kwa kila muthenya ndo kaswiki anete no wakende yana kuongela mbesa ngineza katwike Nguku ni maomete okay baby ndo tasomete Uimi wa Nguku na baby ndo asomie tofauti ya undu wayo tona kwema Nguku hivi ndese utasomete na oyo somete ni chao tofauti ya kwitha ibinda yunda somete Nguku na yunzomete nina manyie maundu maingi Ngukuni na ibinda yutu na ithia Nguku ndasomete ni cia kusa ibinda ya ni ukaso yoka ulani wa mabui yo woka ndandu ingi mawita ne wenzi ni wo mawita usuju wenzi usuoka Nguku ni cia kusa cionthe utuimoima na oyeza kwithia ni wathia sana nundu wona usu woka ndweza kunenga Nguku icu ndwisome sanza
umizanza wewe usute kitata utalikite ngukuni una mana kana ngukuni sanza wa nikenthi wa iendesie yende na kuyana itena maua ndo mwana kana kanini ni lazima titi kasanze mukambi kwa una wota sanza mukambi wangu ku yekana nikenthi watu siyete no twelese bo anzanzo isu otwende na yu eka nzanzo ndo asomita kilungu cha myake leto peke ndo kingi cha muhimu muno wakwiye kuma kwa soma kyotela sio mundu Uimi kindu kila na kwiye cha muhimu ninethiye kana ngukundu kila kindu chonde ona nguku nona teta yawa masafu lakini ninamania kana nongi na wike masafu uyethia nguku uikuna biashara nguku ntila siethagwa uyichanza uyasya ya mai andu magie kwa magie sio andu maekomia ithekani nguku tetha cia na mubuko leu kwa kumia mubuko masafu ani records cia nguku isu yete mbesa cia nata kubikia kumake kasui nikenthi wa withiota weze kwithani weze wembesa elone wanimu ni ulokuwa ni mbesa sianie mubuko wako ni mbesa yani utonya kutunga itono kumia profit yu kwa undese ibinda yu ate ndiese kuya records lakini umundi usu ni ukwonya records cia nguku ino yete chao ibindani yu ya miina yete chao na nini singuku isu na ilomita chao nikenda ni kwate chao profit kwa huo na waithia nguku itena masabu ukilamana record keeping ne ya nguku imwe kana ni ta yisio ndesi 40 records keeping the one ni nguku mana tatu wiete records ya nguku mana tatu siete chao kupikabu ni chao wata nguku utonyo kwata chao kupika mie Yesu epiketi kwa nguku taku ya records baicha na no ndo mwana we awonde biashara yonde ote ya records ndai la kwa mundu no kuna biashara nundu ndo na records ando ingi manzi yangu kuyisa muno nguku ino utayete records utonyo manyata kana yisa muno kaingi nenda kwa farmers na kindu chambe ni tasia records kwa monenga records ngwe andu ndo tethia kuna we awamana tethi yenge tambe one na ino kulia kwa kindu kicha biashara ni aimingi matakisi Uimi aspect ya biashara ilikela abandeni wa Uimi as in waze yo kuna ki biashara ugesele ai no we say cost either for example mundu eta malu no we ni mumisi na mbeza cia nata na mabika bani ngwebi akina ni ngwebi aki kuna ile to mata mbeza cia nondo na but ando ingitia lawa semeka kweta ngukuona mayatho kia na maiso to thola mewe woka akili so aspect isu ya ugesele ni biashara no nga masabu no manna mondo maingi ma biashara yu elika ata ndeni wa Uimi na teta cia teka tofautisha Muimi moitha ese biashara no ngeno kuwe matupeke yake itavutesha kana mundu usu ni wisi kana mbesa ila siako tofauti ya mundu uteka masafu ndama nukola kwika undu usu ukeza kwithia ila passion yondu usu ni wamikola niki ethwa ni tangu kwa tulula baleu kukwina uyona yiya muno na we mwene ndunamanya ya kilo cia nata lakini no ko kukulia wimbe yangu kusiisa muno nokona lakini mundu wikire masabu ni uke mukulie kukwia kuyete chao aindabia yete kina nanye ni unenga nguku ino na mbesa ciana mundu na kwa akili ni akwa nundu ninisi masabu undu mangu kwiyesa nindonya kumutabia ngamya ye kana ye kiuni chongo nenga ndi mubinyeya nina ile kumutabia nguku ino yambe yete mbesa na kwa uni unenga mbesa na kwa huyu Muimi usu no yani ende na kukwata profit na kwake ni wende na kuyana nundu ni wika chao masabu lakini onge akolao yunundu ndezabu neza kwika na undu usu ayasya interest ayasya siye muno nundu wekita kuoza mbesa ekitata auteye ngukuni na tina kwisota ayasya ila mbesa yake nisikiata ila mbesa yake nisitela ile ngukuni anne wa ngukuni ndakasyoka boingi nundu ndese undu neki na wa mugulia mazavu mebanda mesi ube tofauti nipatona kama mundu akaima nguku na akafaulu atasomete ta 13
no batonyeke na bakazioga ingi bakatwika baitonyeka no wendie kuona mundu au somethie kindu chambe kusanza kaswike kanini na imi na vaccine isu cionthe undu ciaile kusanzwa lazima mundu esanze kana bandu ala maka nititha na service providers ta Makueni County cia serikali apana service providers ya village like baya nziani kwa peke wao na nini na umse nundu anziele na atemawa yandikitwe FBA village based advisor nike tutethe ya CIM thie tikamonya tukamasomethia nzanzo ukathiuka kwa andu ona mbesa nini umasanzite nguku ethwa ni wisi ku outbreak ya mavui ukathiuka ethwa ni wisi ku outbreak ya fall fox ukathiuka umasanzite makwithite mbesa nini nikenda mamanie kukata kusanzia hapo kwa andu asu ni kumana kusanza ti lazima athi school lakini akavundiwa ni andu ala mese ku nini masomete maundu ma nguku ni waile kumanya nguku ti kindu kibinya no usomethio ni mundu noka kwatia twithio muone ni kana tucoke yu utwalesha undu mundu kuma mema tumbe siso tukanguku koya but tutambe twithio muone issue ya kwithwa aka maye manundu ti aingi wa imana kuni wemete no kafaulu utonya kuya mundu mukata wikala musi no isethia ekala ogu nde undungu wika kini kindu utona kosa akakiosa ta chake na kana kika mundu simaisha akala mundu mukata kwaula umbithukicie yu balawe ni nailo muthuthia ati une wi musio na wi utonya kwiyandika na wi utonya osinda mundu ina facelift na wi utonya utwa ciana cia skulu ikasoma nundu ni nzomethetie ciana nacio ciana cia kwa kuya wapisi na nzomethetie boarding ciana cia kwa yenda day cienda skulu ila ciikuthi ciana cia thu na ni tha cia nguku na ni ngwata mbesa na nini uiteithe kana nguku na ngawa float na nguku yes no mukolo kwiwa Uimi nota wa ume Uimi ti wa ume ebindani thitwe bai mundu ume uwekea wa wia eweka no ngina tutethianise nikenda maisha ma musi matonye kuendea musi ula ungamite nula wi mundu mukawikiliko musi ula utaungamite mundu mukozu evu nde wiani na taeka umewia ciana yesa isosoma taeka umewia kwa guno gwo ciana ila itenzomu ndia kwa nyendo no thuthiaka mekie biti na tikegwa tikwa mabati nundu aloni ila tikosa ume matese twase mbia bakwa incubation koza matumbe kumeke avuma kwa matusui atuyendea wada musaisia ni mutongo TV ngwatani ya mukamba kilungu chambe chawa chawa Muimi ni twamina na indi nenda atombe kuelewa Uimi ono witha wili ata utono likangata na uno tona kuutaithia twasio kana ndo manana utona kuutaithia na ukwate mbesa uke kama ndo meke bathoka ni mbaku tho itheka na kusomethia ciana boarding twasio kainde ni tukosa matumbe tumeke incubation na indi bakameso twika nguku itono ulecha matumbe itono tewa na itono twika na matwika Wasya wa Muimi. Mwana musaisia ni twacokethia twende na Uimi wa nguku na unit wa mana Uimi wa nguku ne museo no kunenga mbesa na no bendwa thai waku yutwende mana wo Uimi we kawata kalivu twende yue incubation kwa ambao tueleze kiwicho incubation ni pala twenda kwikia matumbe ni kenda tubwikithia maume kasui ila ukwikia masuya sunthini wa incubator yuti machine ya kwalikithia pe tofauti myo ya kanawe uzomo wa isi nguku isi tone sibwike ya ikalete matunda ko musi mundu yakulia yuni kinambe mandha siendo iso betwe ikukothombe ne itona kubwikia matumbe na makali katusui abe mpata wa niki machine nambe kwalikilia aimi tusui na nambe ya kwalicha tusui na nambe ya kwalicha kasui quality nikenda wise kwithia kasui ku kathi kwithwa ni Muimi no kwiwa emwianie na nambe ya kwosa tusui mundu osa tusui nge musomethia nye nona be bata wa kwithiwa
nditethecia emila mosa tusui etha be mundu osa tusui 10 osa tusui mbau ngamutethecia akathi kwikia mwaki no ndutonya kwambia kwithia na ngamutethecia undu waku ya records. Okay, kutwasie kwikia incubator utethecia kume tusui quality na large scale bandu bakwetelela ngukwika. Yes. Okay, wenda kwikia matumbi kwa incubator no sakwa kana wiki ya ombe nini select ya nini siasa Clarks na nini siasa itumbelelai Clark kwatuka. Oh yes. Kwatuka kwa mindo kwa itumbe nini siasa ni kenda nundu yeke wabu yatu kwikitakwa nini siasa kana itumbe yini na nzamba kana ni kinye kindu chambe kwatuka ku kana Clarks isu no kusisio una metho kana pe technique pe ka machine ko sisia usiasia ukona kana itumbe na Clark. Okay, na yo nzamba manata ni kinye nzamba umanya kana ni kinye na undo yu wa mulika pe undula uyo na ye na direct icheni kikathi direct ukesa kwithia ebwa kiwo lakini ye kinye thana yellowish no isa kwithia ni bwa punde ni ta yito ko nini wo manaye nzamba we mulika na torch kana beka machine nako umulika na kamashini kabwa torch yemwe ukesomina pe ndinamba ku advance we machine wiki ya ukasisia na monje metreni ukasisia nayo monde ndinamba ku ni wo sisi kana nayo kutabia no ni anzamba no ti anzaba ni nyango sisia ona we machine machine nesu no pe undula yeka yonde witha wene tikwanana na masomo pe undula wona yidie nikendoka mana yeye inzamba ukapetanga incubator ilikata matumbi menata capacity yakwa ni ya 6000 matumbi 6000 kila moja ite na torch na kama nikia undo naumia kuumusie etha naunya azini kwa muthenya nitikia ileti pakupe 10 that is 300 eggs nitwikia 300 eggs per day azuitha umitiba na tamba umaeka makathio mwa azu ni makuwa kana no alama leka baba kwa numa siaba yes matumbe mana tatu per day kuya mwani ni na nguku ta ino siolecha 300 kwa hivyo ni numa sia matumbe yes so umeke incubator ni methana tofauti kana wote lauke kia ondela yemo aye ni kia yu tendo ni 300 eggs netela makathio mwa moka ni mathio mwa ibindana mathio mwa tamwa muthenya umwe kuthio mwa ni kumaanisha kuya ma relax nundwa yok ni kukua kwithana thina kukua itumbe kwithana thina nundu ni yathingithangwa yoko ya kuka ene una no ngina yitulie ni yo kwitungia yitulia yo mbene undu waiya ikaciokiania nikende wa we unini wikie machine ni uni na wa mina maitulia matulia katika fumigation machine pe fumigation machine ne bala wiki anda wanikenda fumigate etha itumbe yu na germs na kwa uke bandu kakwe na ya tulia katika fumigation machine ni wa utwa katika achali pena mwisho mwa kulea ku fumigate ku watu ndo tu pena mwisho wanga mo fumigate matumbe makueni nguku ikitothela niki nondo itumbe yema yuma cia germs 200 suma hapa ngukuni nondo nukona undu nguku undu wona yuta makita itumbe yu yakwatwa yu ni gikiyu no yeta germs nukona na kana netho be nguku kati wayo yendwa ni affectiwa na ya affectiwa nondo nguku ya affect nini itumbe ya affectiwa yani kaswika affectiwa kuma itumbeni kaswiku kalika kaketha na wau na kaika survive yani kakauma keno wau germs ni likabunde ni ono kaita kaiso survive nelika itumbe thana kindu kita wa air space kune beba na be undulo ya nundu wa pe undulo ya na be ukayia nai ni ukua mana ezaida we yekukite ba mana niki alaka swika bebela baba thanda kwetumbe
ko pe sharp point nebo wiya na baba thanda witia nikenda bakwate nsebe ya ubeba kasui zaidi ka beba kai mo beba nikakwa ko gya machine ni ndoka umia kendo yes pe mukwile wa kuma kwa malekelwa kutwa bu yes mukwile wa kuma bu ai lokeka wa mwene maikuwa wata tamauya aye we lokeka we mwene kana ukesa kwithia wiki anesa ukesa kwithia mayuthi ngitha netho engalini uyesa kwithia pala mayuthi ngitha mekia o tuletini tutwa kawaida tutwa makotoni no nyoba pio uyesa kwithia ibandu yetha kuthingitha yes na asumana tuithi kwikia kwa archery kana kwa incubator on the la yimwe kana wamina ku incubate wamina ku fumigate wiki ya machine ni kwa incubator na auke wiki yange ndwetela on the wiki ngilitha ndatu nikenda mali kwa ila yimwe ndietela on the nundu ni petha hatching machine pe hatching machine na be incubator hatching machine ya kwa capacity ni kanini ni 2000 nokona 2000 ndisa kwaleja ngilitha ndatu yes pala wiki ya 18 days siabika ni botwa hatching machine matumbi asu mamuthe nosu ukatwa kwa hatching machine sa you atwa kwa hatching machine you twambia uma to sweet the following day 19 days nikenda twende ngitha 21 nikenda umia to sweet wako usanze nikenda witie customer pauti kumaanisha no ta umasia maswipa kubikala muthenya nondo ethawe male kwa kila muthenya wa mino yes numa cia kila muthenya nondo na yupe to sweet okete kumwa monde kila muthenya ni umasia to sweet yes umio pia hapa numa cia to sweet pharmacy cia kwanita pa weta yuta na kuna wasimu ni pharmacy esite kaswi na mwa ni tukwatene esite to sweet kwi pharmacy cia ibia to sweet ne ni na yembesa na yuni mezi monde mailetha maosa to sweet ni be ange mezi mailosa to sweet kwa demand ya to sweet ebo umasira to sweet atwanata kila muthenya kwa kila muthenya ni numa cia to sweet maana thantatu 600 yes kila muthenya yes na ni makambuni mesi ai kana no andu ma local kana upia hapa na andu local no ndesa to sweet ngithama za ko ketwi ni ndesa to sweet kwa ndesa everywhere aya witha na breed siba na siba ni thana breed ya Ken Blow na Rainbow Rooster niki wa muye ni sisu ofaile si tofauti na muye ni sisu nondo Ken Blow yitha nguku ya nyama yana metoke kwa nyama itumbe yitha nini nondo nguku ya itumbe yenda itumbe buthu yenda nguku mbuthu yenda nguku ye ngito na Ken Blow ni ngito kwa hiyo andu ala menda utanguku cia kuya ni makwata Ken Blow na mundu fama ni witha ese kana ni enda Ken Blow ungi ni witha ese kana enda Rainbow Rooster na tuipitasia nundu we enda Rainbow Rooster nundu Rainbow Rooster enda ya matumbe itha yenguku mbuthu na kini yo yana metokita Ken Blow Ken Blow me itatu itha welo tambesa na Rainbow Rooster me itatu itha ibikiche kilo mbinge itha cie nini nundu yo ni nguku yombikite nguku ya matumbe na tu amina kwali kuotesa kila muthenya kutata yani aimi maku kwa soto agitwi masako utotesa kila muthenya kana be ndo amba kana na tunike ndoto namba kusanza namba vaccine tusanza watu twanata ni sanza keka muthenya omwe ulatwali kaumo tumo ni woni ni sanza vaccine with wisi ya wewe ni dandisi ya Newcastle ni sanza Newcastle IB nikenda ni siye Newcastle with no wewe kwa nguku mapoi then twamino sanza pupe undonge tokwesa kwekwa twamino sanza putu ambe ya yukunenga customer vaccine program akaendesie after 6 days ailo sanza chao kwa twelesene twamina kusanza isu ya muthenya omwe pe ingi tasiba nikenda yukaisa kutika ne kwa thiotewa ni kutewa na maaka na kuta uteni pe wawita wangu boro ni watu sanza
Taumabu tuenda itina wa siuma itina wa siuma wa methana monza ni usanza yu Nguboro nguku ena nguboro etha ibwana ta Nguku yena Nguboro ikwatanga wanita uko ute okay ukeza kwithia ni igwata yumangiwe na no ikwe te kukita nengi na no ikwe ni outbreak okay pe kindu kingi kisanza tusanza tusioka ingi tukasiokea Newcastle IB itina ebinde nanda tusiokea Newcastle IB itina wa 21 days 14 days no sorry twasanza Nguboro 14 days twenda 21 days tukaviti Newcastle IB Newcastle IB mabuini mwese ni mo maetie thina ukambani nguku ikusa muno kambani nundu wa mabui ni ya tusioka ingi tukasiokea twamina bu tusioka ingi tukasiokelela Nguboro Nguboro no wa usuita wa Nguboro kwa vaccine tesanza wa ula wayo then Newcastle tusanza Newcastle then Nguboro tusanza Nguboro iswe 28 days twasioka repeat 28 days that Nguboro tusioka ingi tusanze Folfox kusana yuko sanza ni kwithana na mbesa mbingi kusanza kuithana mbesa mbingi ndoto no sanza imbesa ikathelela bu kusanza kutengemeana wosete tuswitu ya nata tuswi 50 tui vaccine ya tuswi 50 kuyingwa kwa uno ngina wose capacity nene tatuswithiana zanzo siambia tuswithiana no etha wosete 50 twiko kwakana wosa tuswi 50 wenda osanzanzo lakini nzanzo ya yiana iyo tewa mbesa mbingi kwa uyu buba yona hasara tukitwa mina pe ndo masia kindu wewe na mina weta kana nguku neto no tumia mbesa mbingi mbe wele kwisotewa na ukese ni ma discourage kama hii kwa nguku kwa weka hata nikenda wese ni watia lilo nye na kuya ni kama masabu ata zanzo nini sikinesa no zanzo ya nguku yana nini zinesa kana zanzo esu nitewa cheap na nguku imwe ni zanza nguku zionthe mbeza cia nguku imwe ni zanza nguku yana kwa uno kwenda usanze we mozanza nguku yana aino ndo nguku imwe sikwe cionthe wasie mbesa ciaku bingi kwa ni pau ni patupiti asia abange bai pe ndo maitha cio tukukutu ile thantha tu ethitie kumia kewe emweso vyo isu ni kwesa kuutethia aje bundu ithambia shanani kwenda kwambia kukwisi za mbesa mbingi kukila nguku thiana kwenda kwambia tasiana nda nikenda wethe no kwata profit wenda nesa ukwate profit wambe ya nguku yana na uyende yana kutinianisa woza nguku yana chuma ke uyoza nguku yana chuma chukenge kana woza nguku yana mwayo uyoza nguku yana mwayo sionge nikenda ute nguku kila mwai nikenda ukwate profit wosete nguku yana after every chuma kila mwai without knowledge profit ya mbesa yana wosete nguku yana kwa kila chuma nguku imwe isa 350 uite kasui na lewonde isa 350 tana mana monza ntwa kwata no ya muthia wo utetheke tata ni wemiuno nye nitethekete na kindu chambe ni ngwata mbolea mundani kwa ndio ya mbolea kingi andu makwa ni maisa anesa nundu nguku ni white meat baizwa no mwe mundu misi yangu kubaka emoya na ndio wanya masoko tutukwata nguku tukaya twenda nama kwa nyembesa kuyani leu musio nye nguku ni ndetheti na ndikaeka nguku na ala mekwenda kukati kune biashara ya nguku matu join utesa chao we mwene yu notesa nguku matumbe kana chao ndesa nguku matumbe andu moga makambia menda bunga mateya na nindesa akasui kwa ngukuni na nitiwa ambia notesa ndama na ndesa mahoteli supermarket ndesa kwa unye kwa nguku kwa kwikala mbesa yes mundu enda kumanda yese okay ona nguku athowe no sometha cio mubundi cia atona kukaba mundu enda kumanda wote ni namba ya simu peta wata po zita wa mash chicks wote Bushman street ni dhahabu
Na opa kumusi kwita. Kumusi kwita mali vani kasebe. Yes. Kwao alito kwa Anton Mutena wa Mwatu. Ni muvya muno ndo onena na ito. Ando ingi mambizita Pascalia wa Mutena. Wakule kwa Pascalia. Kana kwa Anton Mutena Mwatu. No kwathiwa. Ni muvya muno ndo onena na Mutongo TV no abingwa ando ingi metho. Amen. Aya, ni muvya mwenda musaisi ndo akusese kilungu cha Wasya wa Muimi Mutongo TV ngwatani ya mukamba na oke kwa Pascalia nikenda yosethia ni wobundisia wasoma sindu ila utono soma TV ni Nguku nyama tusui matumbe sionthe tuko manelengi kwa ndani kwa mwe. Wasya wa Muimi.